Dinja l-poddata numru 618 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Digital Black, Scarlet Pimpernel, Upper Lip u Nicky Morales. U biex nibdew l-lum għandna din minn Toni Sant. Someone in my brain is driving me insane. Endless of curiosity feels like I've got OCD. No drink sweet enough, no pillow soft enough as that blistering light. I get on my bike and ride away. Might as well ride. Questions buzzing through my head. Oh, how the hour of sleep I dread. Into the twilight zone, my biggest phone friend. Get your head out the clouds, boys, you's gotta bend. No drink sweet enough, no pill soft enough as that blistering high. Get on my bike and ride away. Might as well ride. No drink sweet enough, no pillow soft enough as that blistering high. Get on my bike and ride away. Might as well ride. Intruder, ġdida ta' Toni Sant, tlaqana għal poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, numru 618 f'din is-sensiela ssibu il-poddati l-oħra kollha permezz ta' ToniSant.com u hemmhekk issibu kollha anke dettalji dwar din il-poddata tal-lum. Nandu mill-ewwel għat-tieni silta x'għandna poddata pakkjata sew illum, id-Digital Black jirritornaw b'din is-silta jisimha World at Your Feet. I've been sewing myself a tortoise hair suit with the scraps of a life that left me unmute. Nothing to say to lonely blue eyes. A rabbit horn flute, it peppers the sky. And it's all because you've got the world at your feet.
And it's all because you've got the world at your feet. And it's all because you've got the world at your feet. World at Your Feet mek menant Digital Black li fil-verità huma Jody Fiteni, Simon Daguara u Alan Kitkuti. Id-detalji bħal dejjem kif għandna permezz ta' ToniSant.com fejn tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi biex nisma' minn għandkom. Tistgħu tagħmlu anke kuntatt miegħi permezz tal-Facebook, Twitter jew anke l-Instagram u naturalment issibu il-verżjoni video ta' din il-poddata fuq il-YouTube fejn hemmhekk jekk tagħmlu subscribe u anke tażlu dik il-qampina tirċievu notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor. Jiena personalment il-modi preferiti tiegħi tal-kuntatti jibqa' dejjem ToniSant.com. Naddu għal silta minn duo illi ma smajna qatt minn għandhom f'din is-sensiela ta' poddati qabel, naħseb li ankax din huwa proġett relattivament ġdid. Huma Chris u Jessica Grek, il-kopja Chris u Jessica Grek hawnhekk illi jagħmlu din is-silta dwar l-invażjoni ta' Għawdex fl-1551 meta l-istorja hija li mijiet ta' uċin spiċċaw il-sira. Isimgħu din minn għand l-Scarlet Pimpernel 1551. Have you ever felt too cold? Oh, I cannot forget the terrible scene. Have you ever felt too old? Oh, I am, you see, still in grief. I've been a witness to a macabre show, lamented I'm still. Let me tell you, my dear old friend, please help. It's causing me pain. It is the year 1551, the year of the siege. Sister, sister, are you alright? I heard that you were stricken, but I know you survived, and I am afraid you see I ain't too strong. I'm gonna get defeated.
my children? Where are my people? It seems I am alone. Poor children of mine, I saw them being taken away on pirate ships, waiting to be freed. All of them waiting for some fellow saint. 1551 imek mela minant li Scarlet Pimpernel. U għalkemm ngħidilkom li d-dettalji u l-kuntatt huma dejjem permezz ta' ToniSant.com fil-verità hawnhekk tajjeb li nsemmu l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation li sibu fuq m3p.com.mt għax huwa hemmhekk fejn fil-verità insommu d-dettalji ta' dak kollu li kun għaddej kemm jista' jkun. Bħal pereżempju din li ġejja issa hija maħuda minn album illi ħireġ dal-waqt ftit tal-ġranet oħra fil-21 ta' Mejju tal-2021 jitfaċċa l-album ta' l-Upper Lip li jismu Deep Within. Minnu sa nisimgħu din l-ewwel silta li jisimha Keep Going. Keep Going hemmhekk mela minant l-Upper Lip. U fadalli ċans li ndoqilkom silta waħda oħra qabel ma nħallikom u ngħidilkom il-dettalji kuntatt bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com u l-komplement dak li ngħidu fl-aħħar ta' din il-poddata hija oħra minant Nick Morales bħala solista. Din id-darba rikitina waħda bil-Malti u anke l-video tagħha interessanti anke avolja huwa lyric video. Minant Nick Morales se nisimgħu Stennini.
trid. Dejjem inġempillek u ma tafx, u laqqas naf jekk nerġa' narak. Forsi għax 11 u nsaqsik jekk tarax l-istess affarijiet, forsi xi kommeta qatt ma nista' nfiq mill-ħsibijiet li forsi nispiċċa flimkien imma fil-ħajja qatt ma tkun taf. Stennini, stennini, stennini. Darba jew darba tnejn ħares lej dawk l-għajnejn dejjem jiġbduni lejk imma l-fejn tagħmilli hekk insaqsik biex niġi ħdejk imma tgħidli ma nsibx nagħmel u jien ngħidlek jien xi purtani l-aqwa li hemm int. Naf li dejjem trid tkun il-bot biex tħossok free bħal ta' Hollywood, imma f'dawn il-fantażiji dejjem tibqa' il-bot minni kemm nixtieq. Stennini, 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 stennini. Titlaqx illum għandi bżonn narak kuljum. Titlaqx illum għax nixtieq narak kuljum. Titlaqx stennini għax mingħajrek ma nafx fejn inkun. Titlaqx stennini għax għandi bżonn narak kuljum. Stennini, 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 U bl-istennini ta' Nick Morales aħna ġejna f'tmiem ta' poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Palma ngħidilkom dejjem id-dettalji l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u noħsib ta' kemm infuskom se kemm nirġgħu tal-boħra. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.